ibyo nge kuvuga kubera Sadek Sadek yaje ko yaje kurasa u Rwanda umunyarwanda niwe avuye u Rwanda araza kurasa Congo solo déclaration chef de l'état solo déclaration ya politicien tufite 70 ans niyo zavuga 70 ans politicien ba République de Congo ba politicien normal so kuvuga ibintu bene ibi urazushi ugeze kuri tere niyo mpamvu bavuga ati umukifere bazavuga ati uro muguma rutatwiwa umuntu umwe akuzanye amajambo c'est pourquoi parquet ishaka uyu n'uyu bavuge baganire parquet byumva Sadek yageze nti yasanze umunyarwanda yasanze Colonel Makenga n'umwana w'Amasisi kandi se yari umwami n'umwana afite inzu afite iwabo bafite na biro yiye sheferi yiwabo tumujane neje bundi barahafashe iwabo reka ndangize tumujane tumusubize mu Rwanda kandi sokuruza wabo hari umwami hariya ibyo ndibyumva ndibiriho bugera kabiri bahasanga Bertin Bisimwa n'umushi abashi baba hose bashi bari hose muri province z'iwacu umusharari kandi bahafite inzu bahafite n'amashamba z'abahinga iwacu mu Bufurero ugiye mu Minembo amabotike meza hari ni abantu bibukavu basha bahasanga nanga umunyamurenge ariko aranyumva ambwiye ko ndabesha umunande nicyo kimwe none basange nanga ni Mukongomani uvuye muri province y'umupaka w'ikindi gihugu nawe arahunga aza kuhura abandi bafite ibibazo ngibyiwe aba Brazzaville bazakubita bakabica bakagera be bashaka guverinoma ndakimwe ikora none Sadek ije kukubita ikubitende imba Afrique du Sud ubutaka bwose bari mu maboko y'abazungu Mandela yafungwa aricwa arakubitwara giro yose imyaka 27 kubera ibyo ahagiye ku giti cyo yakoze yasubije ubutaka mu bene wabo mu bene bwo none banyamasisi nabo imyaka ingahe 30 ni basclave kandi ni wabo none baje kubakubita none turaje mutukubite turabyemeye ariko ndimutujane Rwanda turarusha twari tuhungiyeyo ariko wacu naha inzu ya Makenga yija inzu ya Kanaki aba basirikare bo n'abana ba none mutukubite mutujane Kishasa none ushaka Sadek ikoriki none umuntu wafungi imyaka 20 kubera kurya abantu niwe afite defense sinabivuze ko Kisegeti nda guverinoma afite ni guverinoma bandi serikali wafungiwe kurya abantu yafungiwe kurya abantu none abashinzwe no arafunga imyaka zehege aravayo tumuha pouvoir uyu muntu muhaye pouvoir babantu yasize imyaka afunzwe ababwira iki kandi kurya abantu niyo faveur yabo twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Men Mind TV aho muherereye hose ku isi aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe ni byamungu Etienne nkuko bisanzwe aho turi kumwe n'umutumirwa mubona imbere yanyu sibwo bwa mbere sinabwo bwa nyuma twabanye mu biganiro byinshi bigiye bitandukana ndetse n'uyu munsi tukaba twongeye kugira amahirwe yo kubana nawe iki kiganiro ntabwo kizaca kuri Men Mind yonyine kizaca kuri Betan na ndetse uzabikoresha ndetse no kuri Jonathan TV show tukaba turi kumwe rero n'umutumirwa mumenyereye muri benshi cyane notable Karoti Mpatanishi reka n'ubundi tuguha ikaze bwana Karoti ndabaramukije akongomani bose ho baherereye muranihanganira ikinyamurenge cyanje kandi murakizi ko kivanze kibembe n'ikifurero ndimwikange ikinyamurenge cyanje mukavuga ngo nibabandi hako ni jewe Karoti ko abantu bazabana itati Karoti notable oniganga ngako munsi noko hanyuma bwana Karoti uyu munsi turaza gukora ikiganiro mu buryo bw'amakuru tuze kureba ibiri kuvugwa hirya no hino muri Kongo hari amakuru dukunze kugeza ku bakunzi ba Men Mind TV buri munsi ni muri ubwo buryo rero tuza kureba ibiri kuvugwa hariya hirya mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka update hanyuma mbere yuko twinjira mu kibazo nyirizina twari tugize igihe utagera muri studio za Men Mind waruburiye hehe bwana Karoti nibihe nta muntu hangana nibihe ni byabikoze niyo mpamvu zinaje
ariko naje uyu munsi turabivuga ntacu. Ariko wari ukomeye. Ndakomeye ndahari, reka ndamuse abantu bakurikirana ni muzamunshimira mukavuga ati Karoti umugabo, reka mbashimire mubyumve ko amaramuso yanu nabyo muvuga bizabingeraho. Ndabashimiye, mbashimire kandi mbabwire abanyamurenge bose bo muherereye, timumfate nk'umunyamurenge cyangwa ndimufate nk'umukongomani, ndimufate nk'umufurero cyangwa umubembe, mumfate nk'umukongomani mwene wanyu. Nta nyungu mfite muri ubu byo mvuga, inyungu mfitiyemo ni abakongomani bose turonsa amahoro, niho tuzomenya inyungu y'ibi tuzatuvuga. Abandi ndimuvuge ko uyu muntu ashobora kuba hari umuntu umukoresha akakora ibi nibi, nta muntu wokoresha wabo kuzasakuza mu rusaku kuri video. Ibi tukora ni information tuzatubaha no kuboza ubwenge tubimenye ko icyugu ni cyacu, kandi nta muntu wo tukuraho. Politiki ziza ikatuvanga ikatusubizayo, wari umugome akahinduka umuvugizi, muza mubibona nuko. Hanyuma bwana Karoti, duhere kuri update ziri kuvugwa hariya muri Nord Kivu ku ntambara iri guhuza M23 na FRDC n'abambari bayo Sadeke, Wazalendo ndetse kubufatikanye na FDLR. Ariko igitangaje ku ruhande rwa M23 alias Fleuve Congo nuko bakomeje kwigarurira ibice by'ingenzi bitandukanye, ari nako FRDC n'ibihugu bitandukanye byaje kuyifasha bakomeje kwiruka bahunga bata ibirindiro ndetse n'intwaro zigiye zitandukana. Nk'umuntu ubikurikirana hafi na hafi, update bimeze gute ubu nyine bihagaze gute? Ndabizi ko muri video nkunda kubivuga, ndakuvuga ati ubonye ufite umugore mwiza cyane mu bandi ukamushakira aba bodyguard bascorti baza bamureba, agiye kuhaha agiye ahantu mu isoko ku kanisa akaba afite aba bodyguard, ukavuga ngo aba bodyguard ndabashize hano, simbashize ko ndi bamukidnap, ndabashize hano kubera umugore wanjye ndareshwe, tahure n'undi mugabo amukunda, umenye ko uru rugo rurakunaniye. Ibyo ibibazo tufite muri Kongo ni ibibazo by'abakongomani, ta munyarwanda ubizi, ta mutanzania ubizi, nta munyakenya ubizi, nta mu South Africa ubizi, none turabizi twenyene. Ni twebwe tuzi password mode pass y'ibibazo tufite muri Kongo. None tuvuze ati tuzane umuntu wa Tanzania cyangwa South Africa aze kuturabira ibibazo tufite, turamuvanga kubera atazi wo tutangiriye. Niyo mpamvu ubona ibi biko birakoreka. Hanyuma bwana Karoti, twagiye tubona muri iki cyumweru M23 yigarura ibice bitandukanye niko nari nkubwiye, ndetse harimo n'ikibuga cy'indege cya Rwindi, aho nubundi abasirikare ndetse n'uriya general Chiko waherukaga guhindurwa akazanwa ku mirongo y'imbere kuyobora urugamba, ariko nawe kuri none tukaba twumvise ko yakomeje guhunga n'ingabo na Sadeke. Bihagaze gute bwana Karoti? Mvuze munyakuri ndazarwana, munyakuri azarwanirwa, munyakuri agiye kurwana abafite abantu bamurwanira. Turabye abakristo ba pasiteri tukurikirana barabizi ko Imana yabikoze. Umunsi Joshua yarwanaga ni Imana yabarwaniraga. Ibyo ngiye kuvuga kubera indambara tufite iwacu, M23 it deserve where they are. Aho bari harabakwiriye kandi ni wabo. Bahunze imyaka mu Bugande, barahunga imyaka mu Rwanda, bahunga guverinoma tufite FNA. Guverinoma zo twagiraga kuva mu butu yavuye ku kiti, zose zaje zitafite ubunyakuri. Zaje zifite iyindi shusho. Niyo mpamvu imisoro yavuyemo irazana M23 yahunze kubera iyi shusho. Ariko nje ubwanje mvuze ati M23 umwanya wawe urakwiriye, bagende bafate kubera guverinoma tufite yananiwe. Umvise President Kisegeti yatubwiye ko habaye urusasu rumwe gusa rukubise ku mupaka, ndiyavuye turukubise urucuru cyangwa ku mupaka wa Kongo, azotuyika Rwanda yose, azoyiturira. Ndiyo narababwiye abanyamurenge n'abafrero abakongomani bose ku bwose, naravuze ati Kisegeti ni comedy. Ni comedy kandi ni umugabo winjiye inzu y'abandi atazi mwene urugo byo yasize hariye, akazavuga ati njewe niyo mwene urugo hano nzohakora, none hazi ntare ize kurwana atazi sekere yo kuyica irarya abana kabamara, nuko njewe nzafata Kisegeti takundi. Hanyuma se bwana Karoti, uriya general Chiko yari yazanwe hariya ku mirongo y'imbere nk'umuntu umwe ugiye kurangiza ibibazo biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo,
ariko kuri none nibyo nari maje kubaza akaba ari guhunga na Sadek na FDLR uyu munsi bakaba batakaje biriya birindiro kurabona urugamba ruri kugana he reka mvuge kuri Chiko ndaza kuvuga kuri Sadek mbafitiye amajambo nari kubavugira ko kuri Chiko ngiye kuvuga ijambo rimwe Chiko yarashuswe ni kimwe nanje Karoti mbifite umugore tuza turwanira ibindi mu cyumba ariko tukakushaka wowe muturage nguze hano tufashe utuvugire byo turiko turarwanira utubaje bitufuye tukabihisha tukavuga ati yo yaye uyu niwe yafutumye uyu nawe akavuga ngo ni kumbe ibyo tufuye ni ibyacu bye babiri bitakeneye kiriho kubyumva ntacyo tufashamo Chiko baramubwiye ko ati bakubise urusasu ndakuba abasirikare tukubita u Rwanda turumare ariko Chiko agiye hariya yahagiye azi ko agiye kukubita nyene arwane ko president yavuze ariko Chiko yahunze ukuri yahunze ukuri realite verite M23 nta bantu bayizi kubera bayihaye izina ritwa M23 n'izina gusa batanzemo kuva ko byaje kuva ko byatangiye ariko Chiko ukuri ndakubwiza ukuri nawe wowe journalist uri hano ugiye hariyo kahura n'abantu ba M23 akagwiza ukuri w'igihugu reka ngo bazi ijambo umusirikare wa DRC kandi ara majambo hari undi musirikare nabonye ariko aravuga ijambo ry'Imana akavuga ati Imana hana abantu bahembwa 25,000 by'amadolari ariko twebwe abasirikare tukahembwa $70 ati Imana bahane iyo video nayibonye yazunguruse hose none Chiko umusirikare we ahembwa $70 kwa mezi 3 ageze no amwe $70 aho turagiraho ni $25 par mois unyumviriza neza ariko president ahembwa ngaye ibihumbi by'amadolari tugiye kuba deputy bahembwa $21,000 abagiye muri $31,000 bicaye mu nzu ku kwezi kandi batafite n'icyo bakufata amafaranga menshi bakayafata akashira mu mfuko bakaceceka abana bako baricwa abantu bako baricwa umugore akicwa ikoreye umwana ku mugongo urye mwana akafana inzara hariko abantu bakafata video abantu bafata video si M23 n'abantu ba gouvernement bakayifata video bakayijyanira abantu ba gouvernement bakayibona ariko bakaceceka bihutira $31,000 hanyuma bwana Karoti tukiri mu mujyi wa Goma bitewe n'impunzi nyinshi zihari Wazalendo bakomeje gukora ibikorwa bibi birimo ubujura bafatikanyije na FRDC ndetse aho FRDC ijya kwiba ikica n'abaturage ejo bundi twabonye hari uwo bariye ibi bikorwa rero by'ubunyamaswa biri gukorwa na Wazalendo wowe ubibona gute bwana ndarakubaza izina ya Wazalendo izina muzano ryambika nabi ndakuyinyisha uko wabibajije nawe urabizi tuza tuvuga iwacu mu kifurero utunze ingurube kayima ibiryo irya abana utunze ingurube ukayima ibiryo irya abana ikabariye kabarangiza umuzalendo uvuze ni umubandi reka mvuge ko ni umubandi ni FDLR twasanze ndio naranse umuzalendo reka mvuge abakongomani bankurikirana umuzalendo akinjira nawe wa mbere navuze ko njewe ndi nabi prophet uyu muntu usumukongomani ni interahamwe ni fizi y'interahamwe bavuze ko uzo tufashe barayambika teni barayibwira ko utufashe tufata u Rwanda mu imagination niyo nzavuga ko Kisegeti afite gouvernement imagination niyo mpamvu nzavuga ibyo FDLR bayambika teni barayibwira ati wowe uyita izina ry'umuzalendo nga mukongomani munyakuri ugenda ufata u Rwanda uri kubita none bagiye mu rugamba icyo Kisegeti yakoze muri Angola warabibonye Kisegeti ajangora bwa mbere yatubwiye ko ntabwo ashobora gukora reconciliation na terroriste M23 n'ababandi n'abajura ndashobora gukora nabo reconciliation baramubwira ati ko tashaka reconciliation kandi natwe tukunda abantu abakongomani bacu turabakunda kandi dushobora kubica ko wanse reconciliation reka turwane ni Bibiliya yaravuze ko ibyawe ubisabye ku mahoro bakakubikwima ufite imbaraga urabirwanira bararwana none muzalendo convention bamuhaye ni convention yatanze amafaranga ye atanga imbaraga ze ararwana batazi hanyuma baza kumufungira umupaka tuwinjira aha tugera aha ahazogera Sadek wowe na FARDC muhagarara bakabima ibiryo bakabima n'ibindi none babigenze turaryana kugera handi kubera tufite lana mu kinyamurenge journalist babivuga umuvumo bafite umuvumo umuvumo bafite ko bica abantu
bakabakerera 94 n'imyaka tutari tuyimenye ko umuntu yo kwica uwundi twari tutinye kwica n'umupanga tufata kwica uwundi igihe cy'amabuto nakiye cya Habyarimana twari tuzi umuntu yica uwabo umuntu kwanza umuntu afuye bashakaga abasaza nibo bararaga baraba umuntu afuye imisore n'abana babashiraga mu zindi nzu ariko muri ibi ibyo FDLR yakoze ibintu kamaramara kwica umuntu n'umwana bakamusira mu sekuru reka mvuge ibi FDLR byo yakoze reka ndabivuge n'Imana irabizi mbabarire simvuze nabi nukuri ndiko ndavuga gufata umwana w'amezi 6 bakashira mu sekuru bakamusekuza bakamusekura umwana w'imyaka 6 uyu n'umuvumo na Yesu yaravuze ko abana bato bose mubareke bazi wanje batazi politike n'ibindi batazi n'ibindi aba niyo shusho ya malaika mu ijuru ariko barabishe uyu munsi gisegeta aza gufata abantu nibo tugiye gukoresha turwane twice umundi mukongomani none murindiki musabiki ibyo ariko baca abantu bakabakerera bakabakatakata amapieces sibi byakorwa mu Rwanda sibi byakozwe none nibiki tuko turatangarwa umuzalendo kuri yundi Okay, bitangira byatangijwe barya Majoro Kaminzobe twabonye barya cyane bibasiye abanyamurenge bibasiye abatutsi ndetse n'abahema bahariya muri Ituri ariko kuri none hari n'abanyapolitike batandukanye bagiye babivuga ndetse harimo na Bitakwira yaravuze ngo iwe no mu gihe azaba atsinze amatora azica abanyamurenge nako azabitangwa n'abanyarwanda mu buryo muri Sud Kivu ntawe uzongera kuhatura akabasubiza iwabo mu Rwanda. Izo mvugo za politike rero abanyagihugu batangiye gushira mu bikorwa kugera ku rwego batangira kurya abantu. Ubona hari ingaruka bishobora kugira ku butegetsi bwa Gisegeti? Reka mvuge kwanza n'indiyo azaranarira kagabo kagufi kakitwa kandi kabitakwira reka mvuge ibyo. Bitakwira afite umuvumo. Umuvumo Bitakwira afite kwanza ni prisonnier. Bitakwira ni prisonnier libre. Urabye neza na FDLR yose nayo ifite sanction. Ya indi sanction baye Bitakwira ni FDLR igira. Yes, ibintu yabakoze. None mba ariko baramugororeye leta yamugororeye umwanya. Oya nda mwanya bagoroye Bitakwira ni prisonnier. Bamuhaye sanction. None bakuhaye sanction reka ngubaze. Wowe hano ubaye prisonnier uja kumwe n'abandi. Bakufunza ati wowe wabaye prisonnier uja kuba kumwe n'abandi. Uza kuba kubena n'aba prisonnier abandi ba prison suko none Bitakwira sanction bamuhaye kubera ikiciro y'amajambo akora ibyo yajamo Bitakwira ni prisonnier bahaye sanction aja kumwe na ndera hamwe zakoze yahaye izindi sanction abantu bariko barafa muri Ben abantu bariko barafa muri Masisi abantu bariko barafa muri Goma abantu bafuye muri mu Bubembe abantu bafuye mu Minembo abantu bafuye mu Rurambo abantu bafuye mu Bijojo abantu bafuye mu Bizabo abantu bafuye mu Karingi abantu bafuye mu Kageregere abantu bafuye mu Marungu abantu bose bari kwicwe umutwe wa Bitakwira kubera ntabwo yashobora kujana mu kanisa bakamusengera bamuha akazi kugenda kwicana byakoze mu ya Habyarimana umugabo yabwiraga umugore akamubwira ati ngiye ku kazi kandi afite umupanga mwara sinzi ko wari ukuze wari umugabo konje n'afite amaso ta marinette nambara yarakara ko yari ameze inda marinette nambara umugabo yabwiraga umugore ngo ndagiye ku kazi kukwica abantu akabatemagura akabica none wotemagura abantu barye bishobora kuba barabariye kubera amakamera atarahari ngubu zososo zahabaye bishobora kuba konteramo zatangiye kurya abantu 94 kugera ubu none Bitakwira aravanga abasirikare cya Kongo aba deuxième porte-parole wa chef de l'État avugira gouvernement ya Gisegeti akafata interahamwe zarafite yazitungaga mu Bufrero yazitungaga mu Bubembe zikica abantu mwabibonye ko zisha abantu Makobola zisha abantu hantu henshi ni Bitakwira ari zifite none yagaragaye kubera Gisegeti yamubwiye ko bari kumwe aragaragara arabazana Bweru Bunyange abajana Goma avuga ko niwe porte-parole president w'abazalendo muzalendo ni umukongomani muzalendo si umunyarwanda CFDLR oyaye hanyuma bwana Karoti ku ndondo z'Ubuvira hariya za Gahuna FRDC Mayimayi ndetse n'ingabo z'u Burundi hari bitero zagabye ku baturage sinzi nimba warabikurikiranye biriya byo ubona kuba abaturage bari mu biganiro by'amahoro byaherukaga kuba mu Rurambo ibindi byabaye muco hagati za Mikarati
abaturage bari kureba uburyo ki abahunze bahunguke bongere babane amahoro. Mu gihe abaturage bari gushaka amahoro, FRDC na coalition yabo ikaza kugaba ibitero ku baturage. Ibyo bintu biba bishaka gusobanura iki? Reka mvuge iyo nza mvuga buri mwanya sinza kontrudinga amajambo mvuga. Naravuze ko ancien politicien wese bafite inyungu muri ibi. Reka mvuge kandi naravuze ko ancien politicien wese afite inyungu muri ibi. Ta abantu bari muri politique bashaka amahoro. Deux points. Premier point ituma batashaka amahoro. Ni bibi bakoze. Turonsa amahoro bofungwa. Ibi bakoze bose turafite, mfite agenda yanje njewe, mfite na radar zazimpa mabi ibi by'umuntu wa politique ngamwandika hantu. N'abantu babizi ko habaye amahoro bazo bafunga. Abice abantu mu Rwanda abandi barafunzwe abandi bahunze. Bugera kabiri muri politique tufite ubu. Hari abandi bafitiye mu nyungu. Hari abantu bafite ingabihumbi. Bazinyaze so kuruza wao. Bazinyaze n'uwundi. None tuze kumwe tukazana amahoro tukaba kumwe tukasenga kumwe. Mbese kandi mfite inga wazinyaze mbona tukasubira mu kanisa tusenga kumwe. None byona ndakubaza zanga wajanye kandi ndazibona mbizibona zirahari ziracyariho zitaragenda. Ibyo nibyo bibazo bituma amahoro indani iwacu abeho byonanirana kubera mayimayi indera hamwe n'abandi bafatikanye na guverinoma kandi iyo guverinoma ifatikanye na bagenerale bice abantu kandi bigaragara. Nicyo kibazo dufite. Niyo mpamvu tuvuze ko tutarahindura guverinoma dufite ubu. Kubitero bagabye hariya mu baturage za Gahunda. Leta y'u Burundi na FRDC mu gihe bashakaga amahoro. Ibyo ngibyo bishaka gutanga irihe somo? Ubwanje njewe leta y'u Burundi ni leta ya Kongo ubu. Bafite alliance, bafite embrassement bakoze muri convention zabo bakoze tutari tuhari, twabonye amafoto gusa ko bo bakora ibindi baza ko bagiye kufatikanya. Ibyo ngiye kuvuga ko njewe leta y'u Burundi kubisa abantu muri Kongo iba ni leta ya Kongo bigize. Kubera bakoze alliance arababwira ati njewe nakoya akazi. Urazi ko ngwamagaye wanje tumfashe mbangu akazi ugiye gukora. None ukakoze sino blaming umuntu ariko arakora akazi. Blaming guverinoma yamuhaye permission, yamuhaye pouvoir. Niyo blaming. Tabindi. Hanyuma rero kiganiro cyacu byenda tukiganisha ku musozo. Sadek kuba yarazanywe na FRDC cyangwa se na leta ya Kinshasa kugira ngo basinde M23 ariko urugamba uko rurimo kugenda barasa nkaho bari gutsindwa. Twagiye tubona mu minsi ishize bariya ba mercenaires bavuye muri Russia ba Wagner Group baratashe bitewe nuko bari bagize amezi 4 badahembwa. Ikindi kandi Gisegeta babwira ko icyo nabazaniye gukora ntimwagikoze. Twumvikanye ko muzansubiza za Gicanga mukansubiza uyu mupaka uhuza Uganda na Kongo zabunagana none dore na za Sake ko zirafatwa. Ibyo twumvikanye gukora ntimwabikoze, ndabaha amafaranga yiki. Abandi nabo twararwanye uko dushoboye. Babona rero ko barapfira hariya mu gihugu cya Kongo baritahira. Uyu munsi Sadeke irahari. Ibyo yaje gukora nabyo aho kugira ngo bagiraho bafata naho bari ko barahatakaza. Urabona urugamba rwo kugana he? Reka mvuge ko umuntu wakushuse abakwishe. Umuntu wakushuse abakwishe. Reka mvuge kuri Sadeke. Mvuze kuri Sadeke ndaza kuri abagabo vuze. Ubwa mbere reconciliation ya Kenya itanguye. Tugiye muri reconciliation. EAC bayibwiye ko ugiye gufata hantu M23 yafashe ihave itarase muhafate. Turangije reconciliation tukavanga igihugu kizomera kimeze neza. Ariko après EAC fashe hantu guverinoma iza kuhinduka. Mugiye kurasa abantu basubiza Rwanda irase n'u Rwanda. EAC ni East Africa Community. East Africa Community n'u Rwanda rurimo. None ugiye kumbwira ati njewe ngiye kufatira aha mugende mumvikane umbindure ko njewe niyo ngiye kurasa ndase na mwene wacu dibishobora. Ibyo ngiye kuvuga kubera Sadeke. Sadeke yajizi ko yaje kurasa u Rwanda. Umunyarwanda niwe avuye Rwanda araza kurasa Kongo. Selon déclaration chef de l'État. Selon déclaration ya politicien tufite 70 ans. Nyo zavuga 70 ans politicien ba République de Congo. Ba politicien normal le so kuvuga ibintu bene.
Sadek ije yaje iziko kandi Sadek yatanze amafaranga bayihaye amafaranga urabye chef de l'État y'u Rwanda yavuze ijambo aravuga ati njewe sinshobora kutanga gufasha abantu mbahe amahoro ku buntu kandi baza bagenda kure kushaka abandi bakabaha amafaranga miliyoni ko baze hano babafasha kandi ni njewe umuturage ni njewe voisin nshobora kuvugana n'aba bantu tukabirangira. Sadek yaje yemera amafaranga menshi bambere barabwiye ko muraje kurasa u Rwanda bayinji urazushi ugeze kuri tere niyo mpamvu bavuga ati umukifere bazavuga ati uramuguma rutatwiwa umuntu umwe akuzaniye amajambo c'est pourquoi parquet ishaka uyu n'uyu bavuge baganire parquet byumva. Sadek yageze nti yasanze umunyarwanda yasanze Colonel Makenga n'umwana wa Masisi kandi se yari umwami n'umwana afite inzu afite iwabo bafite na biro yiye sheferi iwabo tumujane neje bundi barahafashe iwabo reka ndangize tumujane tumusubize mu Rwanda kandi sokuruza wabo hari umwami hariya ibindi byumva ndibiriho. Bugera kabiri basanga Bertin Bisimwa n'umushi abashi baba hose bashi bari hose muri provinces iwacu umusharari kandi bahafite inzu bahafite n'amashamba z'abahinga iwacu mu Bufurero ugiye mu Minembo amabotike meza hari ni abantu bibukavu basha bahasanga nanga umunyamurenge ariko aranyumva ambwiye ko ndabesha umunande nicyo kimwe none basange nanga ni umukongomani uvuye muri province y'umupaka w'ikindi gihugu nawe arahunga aza kuhura abandi bafite ibibazo ngibyiwe aba Brazzaville baza bakubita bakabica bakagira be bashaka guverinoma ndakimwe ikora. None Sadek ije kukubita ikubitende imba Afrique du Sud ubutaka bwose bari mu maboko y'abazungu. Mandela afungwa aritwara kubitwara giro yose imyaka 27 kubera ibyo ahagiye ku giti cyo yakoze yasubije ubutaka mu bene wabo mu bene bwo. None abanyamasisi nabo imyaka ingahe 30 ans ni basclave kandi ni wabo none baje kubakubita none turaje mutukubite turabyemeye ariko nimutujane Rwanda turarusha twari tungiyeyo ariko wacu naha inzu ya Makenga yija inzu ya Kanaki abasirikare bo ni abana ba none mutukubite mutujane Kishasa none ushaka Sadek ikoriki hanyuma n'impunzi z'aba Kongomani bari mu Rwanda bari Bugande babikoze bigaragaza ko turarusha imyaka 28 turi mu kindi gihugu kandi twikubitwa tuvugwa abajambo tushinagurwa none hano turarusha kubera ki babivuze reka mvuge abakongomani bankurikira nabivuze muri audio abandi zitabagezeho abari hanze batari mu rezo sociaux reka mvuge mbabwira ati Israel umunsi yavuze ati turatashe tugiye kutaha Moise tutahane tutahe n'umunsi baronse amahoro ko aba bahungu imisore ababana n'abagore bemeye ko bagiye kutaha iwabo hari indambara bemere bagende bafe bicwi iwabo tugiye kuronga amahoro. M23 muifatikanye igiye kutuha amahoro kandi amahoro barayatuha. Ask me why gute rero bwana Karoti baduha amahoro mbaze ndakubwira umupresident wose reka mvuge umupresident wose wigiye hanze umusirikare wose wabaye hanze umusirikare wose wabonye hanze yinjiye mu gihugu arakifasha reka maze mvuge president w'u Rwanda uvuga ni hanze uvuze hanze mvuze abantu bashaka kutaha n'abantu babaga u Rwanda bari imbunzi kandi babaye mu cyugo cy'umuntu nawe wabaye Bugande ari imbunzi avuye Bugande ibyo yakoze mu Rwanda murabizi. Njyewe kubwanje u Rwanda basambuye Byarimana barike abatutsi mbibona na nkambi ya Kanganiro y'abanderahamwe njyewe nayinjiyemo ndayibona ni hafi ni wacu. Umunsi president chef de l'État y'u Rwanda yaje njyewe ubwanje narinzi ko aje kwirukana abahutu bose arabica ko bice bene wabo abakubite abirukane bahunge ko nabo batusi bahunze imyaka mu Buganda hariko byo ariko arakora kambabwira ijambo. Niyo mpamvu nje ndiko ndabwira umukongomani wese utafite ubwenge avuge ko M23 atashobora kwifasha azoba ndabwenge afite reka singubwire nabi journalist ushobora kuba nawe utayishigikiye ariko mvuze umukongomani wese utashobora gushikira M23 ashobora kuba ndabwenge afite kubera chef de l'État y'u Rwanda ibo yakoze mu Rwanda byahaye ishusho y'abandi bakongomani
bari hanze mubahe umwanya binjira. Nta politician tufite muri Kongo wavuye hanze, nta numwe. Bose batanguye politiki bakimisore n'ubashaje. Nta numwe tufite. None bomenye iki? Bomenye valere cyugo gute? Bomenye valere y'amoko gute? Batagiye hanze. Nje naragiye muri gihugu ya South Africa. Sanga indimi zivugwamo ururimi rumwe gusa rutari hanze n'urumwe. Izindi ndimi zose zigiye ku 50 zose zivugwa mu bindi bihugu. Narahamaye umwaka ntaramenya nindi mu South Africa, nindi mu Botswana, nindi mu Namibia, nindi muri Sutu, nindi mu Zimbabwe, nindi mu Mozambique. Ibi bihugu mvuze izo ndimi zirimo muri South Africa. Kandi babanye neza, batuyeho neza. Agiye Zimbabwe baramufunga, agiye Mozambique bakamufunga, akataye iwabo South Africa. None turonse umuntu wabaye hari imyaka 10 akazi wacu kaba depite cyangwa uwundi development yazana mu gihugu ingana gute? Yabe hejuru cyane. Tujye muri Amerika, hari abantu tukurikira muri Amerika, bari muri Amerika n'abasirikare n'abapolisi ariko n'abakongomani. None uyo abantu tukabaho umwanya ati wowe va Amerika uzi Kongo ube mu general ufata security y'igihugu yo kifata gute? Azi realite na valeur y'igihugu bifata neza. Niyo mpamvu ngubwiye abantu bavuye hanze tubaho umwanya tabindi. Hanyuma rero Karoti, sinzi genda mu bibazo nakubajije ko ari cyo nshobora kuba nasize wumva hari icyo ushaka kugendera abantu wakibagezaho hanyuma ukanyemerera tugasoza. Icyo wambwiye nicyo kitumye ndiko ndavuga ubu abantu kurya abantu. Muri Bibiliya turabye Imana yaravuze abantu basoma Bibiliya n'abapasiteri batukurikirana babirabe, hariho Imana yanse ko umuntu ndabashobora kuri wundi. Turya inyama arayituha, intama arazituha, ingara zituha n'ibindi aratuha turya. Umuntu afuye tumuhamba ko tukeneye. Imbuga yawe igiye karya umuntu wafuye uzuyica ukayica ukayihamba kabisa, iyo simba. Ufite ingurube, twe wafure tukunda kutunga ingurube, ufite ingurube mu nzu ikagenda ikarya umwana, muzamwitwika muzamwishiraho petrol mukayitwika ikapfa. None iwacu twageze mu mwanya w'abakongomani kurya abandi bakongomani. Twageze mu mwanya kongomani kurya uwundi umukongomani. Kandi akamuca inyama akakora na video, akagira video ze, video akamurika video ariko ari umuntu akamwica. Ni ibintu byakozwe mu myaka yaje. Muri Kongo niho tubona ahandi tuzatumva ngo abantu basabarya abantu, ariko tukabyumva mu mashusho, tukabima mu exemplaire. Ariko iwacu barabyerekana muri video. Imbe bazaberekana muri video barya inyama imwe, ahantu hatari video bazabarya abantu bangaye ku munsi. Iyo ni laana, na hiyo ni alama ya kushindwa. Ariko kandi na Jean Pierre Bemba yarafunzwe kandi aricyo azira ko yari yabatwa muri biriya bice bya Centre Africa. Arafungwa cyangwa nirahe? Bivuga ko muri Kongo kurya abantu si bwo bikiza. Reka ngubaze, Jean Pierre Bemba niwe ministre wa defense. None reka kuba ko irigugiriza abantu. None yabiriye yakoreshejwe n'abandi. Yakoreshejwe n'abantu biko turavuga n'abantu biyo. N'abantu be. None umuntu wafunga imyaka 20 ngahe kubera kurya abantu niwe afite defense. Sinabivuze ko Gisegeti nda guverinoma afite. Ni guverinoma bandi. Serikali wafungiwe kurya abantu. Yafungiwe kurya abantu. None abashinzwe ko arafunga imyaka. Zeheg aravayo tumuha pouvoir. Uyu muntu muhaye pouvoir babantu yasize imyaka afunzwe. Ababwira iki? Kandi kurya abantu niyo favere yabo. Hanyuma rero bwana Karoti, hari inkiko mpuzamahanga sinzi mbara bikurikiranye zatanze ibirego mu nkiko mpuzamahanga byashikirijwe umuvugizi wa leta ndetse n'umucamanza umunyamategeko mukuru w'ikirenga muri kiriya gihugu cya Kongo. Barega igihugu cya Kongo ku bwicanyi bita genocide iri gukorerwa abatutsi, abanyamurenge n'abahema bahariya muri Ituri. Ibyo bikaba byaraje nyuma yo ku minsi 16 z'ukwezi kwa kabiri aho bashinguye abana b'abakobwa n'abagore 29 bose bashingura babona. Ibi birego mpuzamahanga mu buryo bw'amategeko ubona hari ingaruka bishobora kugira kuri iyi leta Gisegeti? Leta Gisegeti ifite ingaruka y'ibintu byinshi
c'est pourquoi ndiko ndavuga ko Kisegeti atakoze reconciliation ashobora kuba afite rezo ze zo kwanga reconciliation so kuvuga ko Munyamurenge no Munyarwanda cyangwa Munyamasisi no Munyarwanda no kuvuga ko gouvernement yo afite ni gouvernement y'abandi ni gouvernement y'ibandi niyo mpamvu ndiko ndavuga ingaruka zirahari reka ndi tubivuge cyane tubatinyusha hariko twewe turabakongomani abakoze nabi abakoze neza abakoze nabi bazofunga ku nabi yabo abakoze neza bazofata igihugu neza tukakicaramo icyo tukene na amahoro ibyakoze muri Kongo ni byinshi tubimara kandi biteye ubwoba journaliste kangubaza ijambo rimwe ngiye kubaza uko abantu bariko bicwa muri Kongo ukabibona bakicwa bakabashira kumwe nk'inyanzi wo ubwawe hari ikindi kigo wigeze ubona bikorwamo tugiye hano muri Kenya nahuye nginjira nahuye amajambo arimo akazi bavuga ko Shaka Hola Pasteur wajanye abantu mu ijamba aja kubisha barisonzesa bakafa bakisonzesa bakafa bageze ku magana ngaye isi yarashe iza kubivugiraho kubera igihugu kifite amahoro kandi kikunde bene wabo ariko twebwe iwacu abantu kufa nicyo kimwe wabonye ahantu ko barasinga abantu bakarasinga bakazira FDLR ziko zirasa kandi zivuga ikinyarwanda bakarasa inga uyo muntu yo kufashiki kurasa abantu akatwika n'inzu uyo muntu yo kufashiki none se kuki president w'igihugu muri speech iriya yatanze hariya kuri RTNS yavuze ko abazalendo ari intwari ari abantu bo gushimirwa kandi nibo bakora ibyo bikorwa hariko hano yahindutse aravuga ko EAC ararwana s'abazalendo aho hari n'abandi tukiri naho hari n'abandi tugenda tureba bafata imitwe y'abantu bakayifata mu maboko basingiza President Kisegeti ari we inshingano waduhaye n'akazi wadutumye ko turagakora ibyo turiko turavuga reka nzinguke mizi y'amino ibyo ndiko ndavuga Kisegeti bavuga ko zigenda zisa kunguru natembea na kunguru wengine gouvernement Kisegeti ifite abantu bakoze ishano Jean Pierre Bemba yishe abantu akabarike niho ministre wa defense uranyumva neza Vita Kwira nawe niho wasamba ubufurero bubeme n'abanyamurenge azabivuga ahagaze singiye kumuvugira azabivuga video zo turazifite tuzazibika ziri muri ma flash yaravuze arabivuga twice tubamare ajya mu kanisa baramusengera niwe porte parole we afite none ushaka tuvuga iki gouvernement Kisegeti ibyo ndiko ndavuga mu by'abanyamurenge muri bakongomana tukurikirana abanyamasisi n'abandi buvura ururimi ndiko ndavuga reka mbabwire ibyo bisigaye umukongomane wese yirwaneho tufata igihugu nda president tufite nda gouvernement tufite byose murabibona tuje muri Alliance Fleuve Congo totalement Karoti sinzi mbanyemera tugasoza kino kiganiro takibazo hanyuma reka mfate uyu mwanya ngo ushimire kubera ko mu biganiro dutanga bikunzwe na benshi kandi mu by'ukuri uruhare rwawe uba urutanze hanyuma rero bakunzi ba Meni Mind TV ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana bane namwe.